S nama tu Kika Pro 1, 2, 3 igrat ćemo Skywars na Minecraft. Uskači. Ona se neće čuti, pošto ima teknih problema sa mikrofonom. Ajde krećemo. Ovo mapa je neka tamo. Okej. To je Ender Pearl. Imaš ti Ender Pearl? Nisam ja drugi, ali u prvom sam dobio. Hoćemo u centar. Samo ja da to tu stavim, to tu. Okej. Može da krenem na centar. Izbacila? Jesi. To podjela si, deski ko? Djezba! Bolan. O! Zalagalo mi je. Ja sam ovaj ovdje, vidiš. Ima još jedan lik. Kakav! Kako sam ti izrekto? Što? Bolje ti imaš full iron. Što sam lika narekto? I kao da imamo? Evo idemo do kapica. Eto ti tu. Uzmi ovaj sword. Zatvoreno golden apple, treba. Znači za dijamantske. Ajmo, ne treba više strijela. Ima strijela. Koliko? Evo ti zatvoren golden apple. Ne treba ni meni. Ono ga tamo. Kakav ušac kroz ovo. Ima 64. Gađenog tamo lika. A? Pa... Dobro, ne te moramo više da se brinemo od njega. Koliko nas je ostalo? I pa, još jedan, gdje? Imaš ti gvozdeni mač? Okej. Tu. Okej. Dobro. Onaj lik je ostao i još ti, ja i to je to. 10. Da. Koliko imaš? 5. Dobro što samo gađe, ako onog tamo lika ubijemo ti ja smo ostali. Ovo su zagrađen sa obsidijanom, to je taj lik. Vidiš ga? No i tamo. Tu. Valjda je tu. Trebalo bi da je tu. Pa sa Ender Pearlom bi trebalo da dođemo. Gdje? To sam ja! Ne, nas dvoje smo ostali, pao je lik. Ispala. A ja sam gubio bol, a nisam ni video. Klikni T i vidjet ćeš 2 igrača preostalo. Da. Vidiš? Čekaj. Čekaj. Nemoj poriš golden apple začarano. Nemoj golden apple začarano. Ajde, skoči dole. Dobro, udari me. Udari me jednom. Čekaj da bacim Ender Pearl. Samo bacim Ender Pearl. Bacim Ender Pearl. Nešto mi se... Čekaj, zalagovalo mi je. Sad. Pustam te, šta udaraš? Nemoj popeni se gore. Ne stupim, samo se popeni gore. Tri, ajde, može. Ne! Čekaj, aha.
E pa nisam ja kriv, ti si kriv. Ti si pala. Ajde, ćemo još jednu part... E, to je to za ovu epizodu, čao.